Pasibayo yang mika investigasyon ing Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation dikil keng People's Initiative anyang Martes, February 13. Agpangkang Committee Chair at Presidential Sister Senator Amy Marcos, posible kasing may gamit la ring may yaliwang programa na ning gobyerno para manikwalang pirma ring misusubong keng charter change. What we would like to know is anong kinalaman ninyo sa Project PI at bakit kayo ang binabanderang suhol? Marami kaming natuklasan na binigyan o bibigyan ng tupad at may mga coupon pa, iba-iba ang coupon kada distrito, ang liwaliwanag po talagang dole. Metong kanu karing programang reni ing ayuda sa kapos ang kita program o AKAP ang ating 26.7 billion pesos sa pondo keng 2024 national budget. Bayo yang programa ing AKAP apatupad na kanu ning Department of Social Welfare and Development para karing ausandang near poor. Kalupadaring atin obra dapat kulang sweldo ang poretang may graduate na keng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Dapat pagtaka na kanong Marcos at ding aliwapang senador nung makananuyang midinan pondoing may sabing programa nung eneman kano dinala ni Nicarela. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, tupad, MAIP for the PI and other efforts. Binuelta naman, Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. keng mera pata press conference na ning House of Representatives anyang Miyerkules, February 14. Agpangkang Gonzales, megpirmaya i Marcos keng Bicameral Conference Committee report nung nukarin at suya ing AKAP kareng nasarang dinan pondo. It would be absurd now for senators to be questioning the AKAP and other assistance funds included in the national budget and administered by the Department of Social Welfare and Development because they approve it. In fact, Senator Amy signed this committee report, this BICAM. So yun lang po, para malinawan lang po natin na Senator Amy, ito po, nakabilog yung pangalan niya, na pumirma po siya sa BICAM report. Sada po, tiningnan niya to, this 26.7 billion. Binilugan ko po yung pangalan niya na pumirma po. Samantala, antimong kakaduang pekamata sa leader king House of Representatives, kitnandereng media i Gonzales nung nanoing gagawan da, bang mitok nang ingablasan dang tirada, reng kongresista ampong senador. Araw-araw ba tayong sasagot sa Senado? They want plenary was, that's joint, voting jointly. Joke. Anyway, si Speaker naman, open dyan, di ba? Palagi, how many times na, times na silang nag-usap, di ba? They're open for the communication, di ba? To discuss this matter regarding economic provisions. Palagi po sila nag-uusap ni Senator Migs na willing mag-sit down kung ano ang dapat mapag-usapan para mapabilis po. Pasalamat naman ko ni Gonzales karing senador, uling dininandeng oras ing resolution of both houses o RBH number 6 ang magnasang baywan ing Article 12, 14, and 16 na ning 1987 Constitution ang makaparikil king restrictions king foreign ownership daring public utilities, educational institutions, ampong advertising industry. Nagpapasalamat ako sa sa ating kasama sa Senado, at least dinidinggin na nila itong RBH. Number 2, our Speaker, Ferdinand Martin Romualdez, always listens to our President. When we have a meeting with the President, sabi niya, you write a letter to Senate President Migs. Alam mo, walang isang oras, ginawa niya yung sulat ni Speaker. Kaya is hopeful na sana maipasa na po itong economic provisions na dinidinig ngayon sa Senado. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen.